Асраҷи Хеҷбек ёфтем бардои азиз, солиш 2006. Авиомоториш 1.4 бензини холӣ твинпорт. Мошинча вагонай 1 ҳафта шидоварданша 60,000 сомон бо муомила дорам. Гарени камрасхода ҳама мотори камрасход бардои азиз, бензин 1.4 твинпорт. Ана 5.5 литр максимум расход дорад дар 100 километр. Мошинча краска талаб нест, нарушка краска без сарапина, полировка кардагӣ, тайёр, балной нав, дискаи простой. Растамошка шидагия чербачако ана 60 бо муомила дора. Як боди хат тамошош кунед. дарои хаффо ручной салон салафан кашидагӣ тоза химическа кардагӣ. дарои пешан ручной бардои азиз, коробкаш механика, кондиционер кор мекунад. 352,000 пробег. марамат бардои азиз, номерои ака 907 10 23 23. Амурамонума 907 10 чанд 42 88 66. алишда чӣ хеле пули нах хай ёд дига вагонан тайёран айкини дора ягон гуфти гапо гап ча бизёти не шербача меёй мегири айш мекунӣ. ҳуҷҷати солане ки надора, растамош кашидага 1.4 2006 чанд сум растамош кашид 2008 эвҷа 2006 намиштага 2008 бидай бардои азиз. Як 5,5 дар растамош кашид зиёд. ам пасари синят чиқати 8,000 мешавад. Асраҷи Хеҷбек солиш 2008 вагон бардои азиз, авиомоториш 1.4 1.4 твинпорт. ана бензини холӣ вагон чанд қашид овардан та? Мошина кай овардин? 10 рӯз зиёд шид мегӯям мошина оварданшона. Газ дошта? Гази заводской дошта? ёке бардои азиз, дискаи простой, балной нав. Чанд сум гуфтира? 65,000 бо муомила дорад. бисёриёд Асраҷи Хеҷбек хоҳиш мекардин мақсад вагон на марҳамат, бисёриш мақсад ки твинпорт инжектор нест ози вагон. мотори хуби хуб хаёл мекунам ҳамин инжекторай, хаёл насавон дили инжекторай не ки нест вагон. бахш шакаҷон камтар дар тапушум ҳамин сёмка кунам. дарои пеш бардои азиз, электропакет, регулировка боковой, коробка механика, кондиционер дора кор мекунад, пробегиш 223,000. Я моторша купи шо 4 литр расход дора, 5 литр 5 литр дар 100 километр расход дора. заводской газ десем бардои азиз, заводской газа хай боина газ дора, хейла плюсай кам расходида. фартук морда ҳамаш заводской. и вагонай дига мақсад гапи ча бизёди дар кор нестай. миёи ҳуҷҷат мекунӣ, ҳуҷҷат дора? я ҳуҷҷатш мекунӣ, айш мекунӣ. номерои телефон чандай? 909 99 636. ака ватсапан доштай марамат 65,000 бо муомила дорад. Асраҷи Караван ёфтем бардои азиз, ҳолати беҳтаринша солиш 2002. авиомотори 1.6 инжектор, бензини холӣ 65,000 сомон бо муомила дора. балной нав, дискои заводской селексион. бардои азиз, краскаш без сарапина, полировка кардагӣ, аллахаз кардестай, транзит тайёр. ҳуҷҷати сол надора? Дора. Чанqa? Август. то августа ҳуҷҷати сол надошта. марамат бардои азиз, ёке бардои азиз, ҳолати балонош каси полировкаш карда, гарини хишу полировкаш карда.
Дарои қафо ручной маромад салон. Дарои пеш электропакет, коробка механика, кондиционер кор мекунад, мультирул, 376 000 пробег, 2002 як капочака ҷон баъдо. Ина маромад борда 65 000 тағоҷон тамошош кунад, савдош кардестан. Инжектор бензини холӣ, на фартук мурдаш. Касе конкретни хардара номеро кара зери наварда мемонам. Успед кун фақат мошинча тозаи зура. Номеро тағо чанд ай? Номеро телефона 554 37 26 26. Бозор ягон чика? Туғри 58 кардан надоди, на? Ҳалиша чӣ хел тағо? Мешавад, вариантҳои ҳалишани ҳаст бордояз, касе конкретни хардоя 65 бо муомила дорад. Camry диёфтем бордоязи саб сафед соли 2008 2008 тоза эли Америка. Бензини холӣ буд? Газ бензин, газ евро 4 дабу 4 объёмаш. Дискои престиж, балнои нав, транзит тайёр, задни камера, ҳуҷҷат солна дорад? Ҳуҷҷат доштак тағо? Тамом шуда. 95 000 бо муомила дорад бордои азиз. Бо диққат тамошо кунед. Ягон детали мошин краска талаб нестек. Тайёрай мошинча? Ака созӣ хуби? Майл. ҳай салонш сар мекунем. Чӣ дораи бахти сафед? Сери салон дай дар қафош электропакет. Маромад. Пасочка акаҷон бахшиш. 4 дар бордои азиз электропакет, блокировкаи даро, коробка автомат, климаконтрол, мультирул. расходи чӣ хеле тағоҷон? 70 та мегардад. 70 та мегардад. Як капоча мебардори? 70 та мегардад. 70 та мегардад. Маромад бордои азиз, мотор 2.4, газ, бензин, газ евро 4, антифриз. Тайёрай мошинча 95 000 бо муомила дорад. номеро телефон така гап зад. Анам номера я 917 37 кадом номера? 94 75 79 79. Алиша чӣ хели тағо? Мешавад. Бордои азиз 95 000 сомон бо муомила дорад. Вариантҳои алишани ҳаст. Касе конкретни хардора занг занен. Мошин тайёрай, фақат ҳуҷҷати солна надорад, тамом. Лайка назаводоши, лайка бизан, меҳмон боши, ҳатман подписатсия кун, авор давом дорад. Ҳасраҷи Хеҷбек ҳолати беҳтарин шаёфтем бордои азиз, соли 2003. Объем моториш 1.6 1.6 инжектор бордои азиз, газ, бензин, гази евро 4. балнои нав, дискои селекшн, мошинча краска талаб нест, полировка кардагӣ, танаш ялакхаст кардесай. Тайёрай 65 000 сомон бо муомила дорад. ҳолни бордои азиз тамошош кунед. Транзит тайёрай. дарои қафоручной маромад салон, салафан кашидагӣ, тоза химичка кардаги мошин. дарои пешиш электропакет, регулировка боковой, коробка механика, газ евро 4, мультирул надошта, кондиционериш кор мекунад,
пробег 180,000. як капоти амира тағоҷон мебардори бахшиш. аккумулятори нав, мотор инжектор, гази евро 4 дошта бахшиш бардори азиз. гази простой дошта. хай гази простой хати 90-95 мегарда. мотори инжектор. хуласи гап решаи гап мошини теверай. ҳозир ҳуҷҷатша мепурсем ки дорай уне. ҳуҷҷат доштак тағо? буд чида? буд чида бардори азиз. номерои аккара ҳозир мепурсем. каси конкретни хайр дорай мошинчааш тозаи зурай. занг занен. номерои телефон чанд тағо? 94 75 79 79. алишҷа чӣ хел тағо? вариантора мебини а? марамат бардори азиз. бозор ягон чӣ кард? 57 карда надодаи шака. ячи қушкинам метиян то мошинчаи хубай бардори азиз ба таъриф арзанда. хаймҷа дар видео дахилаш маълума ки мошинча чӣ хела. сечка объёмни ёфтем бардори азиз. солиш 1998. объём моториш 1.8 газ бензин гази евро 4. ана балной 70%. ҳуҷҷат дошта кака? ҳуҷҷати лабовиша? ҳуҷҷат бардори азиз надора. лабовиш треши надора. ака мега 63000 бо минусш мекунем. мошина 63000 меган бо муомила дора. мотор 1.8 газ бензин гази евро 4. ана мошинча краска талаб нест, классика бардори азиз. бо диққат тамошо кунед. номерош падарка. номерош падарка 1313 механика буда. тариқ қафоручной марамат салон. люк кондисионер дора? кор мекунад? марамат бардори азиз. коробкаш механика классик. дудари пеш электропакет. кондисионериш кор мекунад. асиер 27000 пробег. мотор 1.8 гази евро 4. фартук морда. чӣ хела чашки пашки тарелка марелка қойдави а? алишда чӣ хел тағам? алиш намеша пули на. номерои телефон чандака? 96 33 13 13. номерош падарка хуласа. марамат бардори аз каси конкретни хайр дора. 63000 бо муомила дора. алиш намешидай. 60 бо лабовӣ такмеча минус мекардем.